Ja, saj bi do konca zašpilo, samo sem se nekaj spomnil, moram nekaj povedati. A veste, kak je bilo? Ena, dva pohorca sta se kregala, enkrat en tu dola z komarja, pa en z resnika tu. Ne, in da se kregata po noči, ko sta z gostilne hodila, ko vidita na nebo, ne, pa pravi prvi, da je luna. Drugi pa pravi, da je sonce, a ne, voda in se kregata, ko je luna ali je sonce. Pol pa en naš Korošec mimo pride, pa tistega Korošca vprašata, kaj te je to vera, je sonce ali luna? Voda je pa naš Korošec rekel, jaz sama pa žal ne moram povedati, ko nisem z tega kraja.